June ni sari thole ni sang ni som ni pani ani e chanchin thar ngai thlang o Russia President Vladimir Putin chuan United States le khothlang ramten Ukraine tan long range missile an pe ni chuan an chan let ngal tur thua soi US hian an ram sipai emaw NATO sipai emaw chu Ukraine a thon lu an tum lo ti soima se US le Europe ram te chuan drone Howitzer heavy artillery anti-aircraft Stinger le anti-tank Javelin missile te chu Ukraine tan an pek tur thu a soi thung US President Joe Biden chu karmasa khan Russia beinan an man don lo ti a soi chian nuwa M142 high mobility artillery rocket system HIMARS tia an soi chu Ukraine tan pek an rem ti thu apuanga Putin chuan Ukraine hena ral thuam an pek chu thil thar ani lo baka an ral thuam thon hian engma ati dang lam don lo thu a soi ma se hemi rual hian US in HIMARS system mantur longer range munition kilometer zathum a hla a kap thei an supply ani ro chuan an beilet ngei tur thu a soi longer range missile an thon lut ani chuan kan la beilo na hmun pi alam thlangin kan kap tuang ti in Putin chuan state television channel Russia one in an kom na a soi Ukraine sipai te chuan February ni somni palia in dona thlenwa Russia sipai singtum sangkha zani somnga chuang an thi tor tian soya Ukraine Armed Force General Staff chuan Russia hian tank sangkhat zathum somriat paruk armor personnel vehicle sangthum zali artillery system zaruk somkwa multiple launch rocket system zani pakwa cruise missile zanga somnga pakhat air defense system som kwa paruk aircraft zani som pakhat helicopter za som sari paruk long lian le long te som pathum an chan ton in atalang ani African Union hotupa in karmasa a sochia President Putin a mu chan kha news sang kan lo ngai thato in arin om Russia Ukraine invasion wangin African Union ten Ukraine atanga grain fertilizer hun engemaw chen supply an hmu tawlo wangin African mipuite ril trama an omlai chuan ti in Putin a hmu ani kha Italy Defense Minister Africa a jinpoin Ukraine grain hral chu awat ani lo chuan Africa helna mipui lung oilona a thleng thuai dawn ni in a soi Russia President Putinan African Union te chu ngai thataka om turin a thla hoa Ukrainian ports te chu Ukraine in mines an phum te then fai ni se olsam takin Ukraine grain hral chuana longte hmun him thleng kan thlen thiang alo ti ani heti lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan tun angranga Russia invasion akal chuan sangni somni pani fawanga po grain million ton somsari panga chu alatang ang ati Zelensky hian grain export tu chuan anti-ship weapons an mangmo thu asoya achan chu Russia in akhoya ma angkong an hon saklo wang ani heti lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan tun angrenga Russian Ukraine hi arun chuan kumsang ni somni pani fawanga po hian grain million ton somsari panga chu alatang ang ati Zelensky hian grain export tu chuan anti-ship weapon an mamo thu asoya achan chu Russia in khoyama kong an hon saklo wang ani Turkey li Britain ten Ukraine grain pangai taka hral chu ani theinan Russia of Black Sea hian Ukraine tan tu marin thei anilo heng Ukraine grain te kalchuate na chuan khifin anti-ship weapon an neangai Russia in khoyama athlonin angkal tir arin omlo thu an soi ani South Korea le United States chuan North Korea in pathiania ballistic missile aka chua chanlet na nimin khan missile pariat an ka chuak veleta South Korea President Yoon Suk Yeol chuan an ram then omin an dulo zonga thil an ti chuan an chanlet ve ngal zel tur thu asoya kan mi puite nunna le himna konga ser pakhat po omlo nan thei top kan chua don ani ati Seoul War Memorial event thu asoina President Yoon chuan North Korea nuclear missile program te chu Korean Peninsula mai nelwin Asia mar sakle khovel khoi boi thei khopin a hlo om to ni na soibok
US le South Korea hian a khar tokin joint military exercise an ei thina hei hi North Korea chuan an ngai theilo hle ani North Korea in tuipui kam chaklama missile thanem tak an ka chuanua ram pahnih te hian nimin khan surface to surface army tactical missile system pariat US atangin pakhat le South Korea atangin pasari an kap chuak ani United States khopui pathuma silaya in kana thlenga mi pakwa an thia mi thanem takin liam an tuar silaya in kana hi in rini liam ta le pathiani thleng ni in silai manga poi khoina thleng fo thin chuan dan keng ko tu ta chu kai hruaina mu mal tak siam tura nor tu po an punchak pha hle ka liam ta in rini zana Philadelphia mi pa pani in ti boi chuan silai chelekin bar chunga mi pathum an kap hluma mi som pani in liam an tuar te police te chuan an soi in rini zan ve khan Chattanooga Tennessee barbola in kana thlenga mi pathum an thia midang som pali in liam an lo tuar to bok ani pathian ni sing lama Saginaw Michigan in kana thlenga mi pathum an thi baka mi pahnih chu ka hliam an ni thu police thu chuan ata langa United States ta hian kumin chung rungot hian silaya in kana voice ani somli aya tamlo athleng to ni in non-profit research group pakhat gun violence archive chuan ata lang US President Joe Biden chuan ka liam ta ni ngani khan Congress a assault weapon khapna dan siam turin angen lia andrama in pong kana thleng fo ven atan silai khuak hian dan khau tak siam turin again ani Centrala BJP kai hruai sarkar chuan an party thupuang tu Nupur Sharma le Delhi an party media head Navin Kumar Jindal ten Prophet Muhammad an soi chiata wangin Gulf from te soisel an to bilzel Kuwait Qatar le Saudi Arabia foreign minister ta chuan BJP thupuang tu in Prophet Muhammad an soi chiat chungchanga an dem na thu official statement an siama ngai dam dil turin an phut bok BJP chuan athu soi wangin Nupur Sharma hi party member anina tangin an suspenda Jindal hi an no chuak bok party thu chuak po siamin sako sang sang te an za thu le eng sa khwa po soi chiat le mu sin na chu an dem thu an soi ani Pakistan chuan BJP hruai tu te thu soi awang hian an rama Indian House Affairs chu kowin an lung oilo thua sila Pakistan foreign affairs chuan BJP hruai tu te soi hi an dem thu le khovel mun sang sanga Muslim teril ru an tina thu a soi BJP sarkarin official te chunga action an lamai lo chu an dem thu le action an lak dan po ne panti thu an soi bok he mi ma ya Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Narendra Modi kai hruai hnuai India rama sakwa zalen na rabe ani thu le Muslim ten ti du da an tor thu alo soi fo to ti soin khovelin India rama thil thlengi an dem atul thu alo soi to bok Saudi Arabia Foreign Affairs Ministry chuan nimin khan thu chu siamin BJP in Sharma a suspend chu lom an ti thu soya hemi rual hian India rama rorelai BJP thu puang tu in Prophet Muhammad a soi chia Islam sa khosui tu teril ru atina chu an dem hle ti an soi ngal bok ani Qatar Foreign Affairs Ministry chuan pathiani khan an rama India ambassador chu kowin India rama rorelai party official in Prophet Muhammad chungchang a soi dan chu an dem hle ti hrilin India chu khovela Muslim te hena ngaidam dil tura an phut thu an hril Kuwait ta po foreign ministry chuan Indian ambassador nena BJP thupuang thu soi an dem thu an hrila BJP in an suspend chu tha an ti rualin athu soi awang hian ngaidam dil tura an phut thu an soi ngal bok BJP hruai tu pahni te thu soi chungchang hi ep tu party sang sang point an dem thu an soya Congress party chuan an pani hian man turan phut thu an soi BJP policy chuan rampoma in huatna thena khovel min hua India ming ati chi ani ti Congress chuan an soya hetinga in huana chok chuak tu te man ngal tur an ni anti BJP thil ti suala wangi India remin ngai dam adi langai lowa rorelai party president hian ngai dam chu adil zok tur ani anti bok Nupur Sharma le Navin Jindal Kumar te hian Prophet Muhammad chungchanga an thu soi awang hian ngai dam din la anti chuak to ani
critics te chuan Sharma le Jindal te sui hian India rama sa khwa in thlena ron hlua chho zel a ron tilang chiang hle niin an soya kumsa ni sawng palia BJP in sarkarna an chana tangin India rama Muslim te beina le huwa dalam hoi thu sei po a hluar chho hle ani an ti viewer te hnen angen na kan han sep ve lenge kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan an somin kan an ngen chowa tin kan video upload thar tle in lo dona in lo mu ngal zel theinan in tan po ol samjok nan notification bell kha in metanga ola in da don ya notification bell in mia ola in da khan video thar ber kan an upload a piang kha in lo dong hal zel don ani